A šta imate to u autu? Evo u autu imamo dvije potočne pastrve, Možjaka i Ženku, koji će se sada spustiti u Kupu u znak odlaska Schengena i suživota Hrvata i Slovenaca. To je to. Super. Županice, Kostel, načelnica. Dobrodošli na že tradicionalnem 17. srečanju na meji, ki ga vsako leto izmenično organizirata Turistično-športno društvo Hostel in Udruga za šport, rekreacijo in turizem Brod na Kupi. Letošnje srečanje je še prav posebno slavnostno, saj je zadnje, ko Hrvaško in Slovenijo še ločuje šengenska meja. Še nekaj dni in prehod med državama bo povsem prost, kar pa ne pomeni, da tradicionalnih srečanj na mostu nad Kolpo ne bo več. Sodelovanje se seveda nadaljuje tudi v prihodnosti in prav vsi se veselimo novih skupnih projektov in doživetij. Svima vama, dragi ljudi, u novoj godini i u novoj ovoj epohi Europske unije želim puno zdravlja, puno sreće, puno ljubavi i puno suradnje na svim poljima kako bi hrvatsko-slovenski narod na ovom prostoru i dalje bio u suživotu, prijateljstvu, apsolutno, i da razvijamo nove projekte i da napredimo ovaj naš kraj. I neka nam uvijek i zauvijek živi hrvatsko-slovenski narod. Živjeli! Čast mi je zadovoljstvo dati mikrofon Nataši. Stoletja dolgo je Kolpa predstavljala, je bila kontrolirana strani jezov, ki so poganjali mline in pa vodne žage. Bila je del obrti, del življenja. Prečkali so številni mostovi, prečkali so številni čolni, žičnice in podobno. Nikoli pa ni bila administrativna in politična meja med obema bregovoma reke Kolpe. Zdaj upajmo, da se res z letošnjim letom, vsaj za nas domačine, ta formalna meja dokončno umika. Mi se veselimo tega, da bodo otroci, naši otroci, tisti, ki so bili rojeni že po ustanovitvi nekako te formalne meje, lahko izkusili to, kar smo izkusili mi in pa stoletja prej naši predniki, da so prosto prečkali to reko, da so se družili, med seboj poročali, imeli družine. Dejansko imamo vasi, ki jih sedaj meja deli na dvoje in želimo si, iz srca si želimo, da se to z 31.12. dokončno konča. Želimo si tudi, da se umakne ograja. Ne počasi, ne sramežljivo, ampak odločno. Pade naj tudi ograja in tako kot je Dado rekel, mi ograje ne potrebujemo, mi meje ne potrebujemo, mi smo sami svoji čuvaji meje in mi smo tisti, ki bomo tukaj živeli, tukaj ostali in če bodo pogoji, če bo tu k temu prispevala tudi država, obe državi, ne samo Slovenija, tudi Hrvaška, bomo mi domačini najboljši branilci meje v narekovajih in najboljši negovalci kulture, prijateljstva in izročila za prihodnje rodove. I ovaj susret koji dokazuje da Kupa ne razdvaja, nego zapravo spaja i ova granica nije uspjela razdvojiti narode s jedne i s druge strane rijeke Kupe i vjerujem da će to tako i ostati. Danes se srečujemo tukaj na mostu z namenom, da bi se poslovili od Schengena, vendar to ne pomeni, da se poslavljamo od druženja z mostov. Svima vam želim sretnu novu godinu, 2023. I da jednostavno sa svojim obiteljima, prijateljima i znancima uživate u slobodi kretanja. Hvala lijepo. Lepo pozdravljeni še v imenu Policijske uprave Ljubljana. Z vstopom Hrvaške v šengensko območje se pričenja eno novo obdobje, ko bo ukinjena mejna kontrola. Prestop meje bo omogočen kjerkoli, kadarkoli in brez preverjanja dokumentov. Kljub temu slovenski policisti ostanejo na tem območju.
izvajali bojo druge naloge v notranjosti. Zdaj pa imata Nataša in Dado eno zanimivo, prijetno presenečenje za vse zbrane. Tako da, lepo prosim. Kao međunarodni prijatelji i partneri, Nataša i ja smo odlučili da ovaj par potočnih autohtonih pastrva koji obitavaju u rijeci Kupi, koja spaja dva naroda, Slovenka i Hrvat, sad ćemo ih spustiti dole zajednički u Kupu i da plivaju, da se druže u slobodi, da se pare i množe, kao što treba da se ljube i vole Hrvati i Slovenci. To u osnovom radimo već vjekovima, pa idemo s ljubavlju i dalje. Ajmo, Nataša. Hitro, njim se mudi. Sretno! Što se tu dogodilo? Ino! Jel se to moralo dogoditi? Tako je. To se je moralo dogoditi. Uvijek mora dogoditi, kad je nešto važno. I neka nam živi narod. Živjeli! Da. Hvala lepa. Može ga še na nastavu? Tvoja prijateljica. Hvala.